Yesu ade afa Odiaba ho Odiaba kita tumi o san kita power and authority. Ye kan Odiaba emwa mienu pe na otimi ko Odiaba sen apese eni kisiye eni ko Odiaba sen wo pese wanim eyedu wo pe favor wo pe protection ye kan protection ye nyi Odiaba nyeden efrim ekita power ese kita authority obi wono mo a na brabo nim aye basa ma no pe Odiaba ne pe korowa na pe korwa no fa si wo dan kona na fa Odiaba 7 gum na fa nsuo ka ho anopa bia wo sori enka so bia fa hwibi ni fa uhuru wanim emma wanim yedu ba loku biara kata wo so no eyifiri ho enti Odiaba de kitatumi titi mire mu no ye wo akwala ade de tuni nsuom eye Odiaba eno Odiaba esabodamfo yare pa ena se wuti ya wo ya ana ohunum firimu ja na wo kasa ne senti wo wanimu a ye de Odiaba egu enti Odiaba de mete ne so na masori oye sunsum wura me frɛ ne Odiaba katachie